Acu bakunzi ba BF bakunzi mu Gisaka TV kandi baramutse ndabe nikaze makino igano cacu cuno munsi tugirekezo ya 11 ukwezi no ku11 mu mwaka wa 2025 gace ndamusa cyane mu munsi mudukurikirana aho muherereye hose yaba ari ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi abari mu Rwanda abari muri Congo Tanzania Kenya Uganda Mozambique South Africa Zambia henshi merereye muri Afrika tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika n'abari muri Aziya reka mu mpande zine zigizisi tubahe mwiriwe na mwaramutse bivanye n'amasaha uri kurarabirako kino kiganiro nkuko bisanzwe fise umwami w'Igisaka ku murongo wa telefone kuva mu Gisaka TV niwe tugiye kubana ku ngingo no zigera kuri zibiri kandi zikomeje tubaza kuyaga cyane ku mabwa cyane ubuhimbiri buriko burakogwa na leta y'u Rwanda aho bariko barimura bomora bangaza abene igihugu b'igihugu cy'u Rwanda ukamengo sabanyarwanda aho igihugu ukamengo nico abanyamahanga ibi turaje tubikomozeho mu buryo buramvuye sivyo gusa turaza no kuyaga tubaza kuca muri Tanzania turabiste washaka twere kwingene vyifashe aho biriko biravugwa igitigira nyamwinshi c'ibihumbi n'ibihumbagiza cabashoboye gupfira muri no manifestation yabereye muri Tanzania ibyo turaje tubive imuzi n'umuzingo hama tubabwire byinshi byishije inyuma y'ibiriko biravuga nko bisanzwe fise mwami w'Igisaka reka tuguhe ikaze na karibu kuri BF Police ndetse no mu Gisaka TV. Urakoze cyane bwana munyamakuru ndabashimiye kandi nawe nkwaye ikaze mu Gisaka TV. Urakoze cyane mwami w'Igisaka nkuko nabivuze mu ntangamarara tugiye gukomoza ku nyozi zigera kuri zibiri icambere reka duhere aha mu gihugu cy'u Rwanda ahabene igihugu bariko barangazwa ahabene igihugu bariko bararara mu mashamba atari bikoko kumbure byinshi urabitubwira usanzwe uherereye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda urashobora kutubwira byinshi mu biriko biravugwa ndetse cyane aho twumva amagogwa menshi y'abene igihugu basanze batuye ngaho mu Rwanda. Urakoze bwana munyamakuru ndagushimiye kandi nishimiye yuko tugiye gukorana ikiganiro cyiza kuri iyi ngingo y'abene igihugu nizera ariko kandi umbabarire nubwo ntari nabiguteguje umbabarire ariko niba utanabikoze ngewe abantu baze kuri WhatsApp yanjye cyangwa se baze mu Gisaka TV ayo mavideo ndayabashiriraho no kuvuga ngo ayahiriro kuri iyo ngingo ni ayo mavideo nayuzuza bya bintu duhora tuvuga bamwe bagatekereza yuko ngo ngarukwanga igihugu ariko uvuze nyirurugo yapfuye ntago ari ubumwishe kandi bitubivuga kugira ngo ahari wenda izi ngozi zibibi zizageraho zibone yuko koko ibyo zakoze byarengeranye byibura babe basubiza agatima imembero bakayoboka iyindi nzira yo gukorera abene igihugu twese muri rusange. Bwana munyamakuru rero amavideo abantu bari gutaka baravuga ati mu byukuri ko bavuga ngo umuturage kwisonga abavuze ngo umuturage ahubwo ngaba kumusonga bakabita ibikarasha none twebwe ibyo bari kudukorera ati reba umuturage abati jewe tingwino urebe ngaha akakwereka koko wamureba no kuntu ahagaze ukabona arababaye. Bwana munyamakuru ni inkuru y'akababaro nyuma y'abamotari inyuma y'abareyo nyuma y'abantu bagiye batandukanye abasengerwa hano mu mujyi wa Kigali ariko uriya no ari mu by'ukuri abibona yuko ni mu gihugu hose ntago ari mu mujyi wa Kigali gusa. Rero ako nakabara abanyarwanda babayemo ikintu nakubwira muri Unity Club ku nshuro ya 18 ni muri iyi weekend turangije uyu munsi turi kwa kabiri ndakeka sindiyo turi kwa kabiri gerezo ya 11 uyu munsi turi kwa kabiri nuko ngo muri weekend habaye ikiryabarezi bita ngo ni Unity Club cyabaye kwa gatatu tugira ngo no ku cyumweru ntabwo nibuka neza ariko ndibuka neza kandi ndanabifite hano amagambo y'abayobozi bagiye bavuga nyuma bagakurikirana n'umunyamakuru waba icyo kintu nyuma yaho babonye yuko bavuze bakoze amabara noneho bategeka abantu bose yuko bagomba gukuraho iyo video bakamera nkaho batigeze bamenya yuko Kagame yigeze avuga ibyo bintu cyangwa n'abandi bayobozi hari abavuze ibintu kugeza n'ubu ngubu abantu
byananiye neza neza n'abantu bari hanze ariko mu Rwanda nta muntu wabonana inkuru byavugiye hariya. Inkuru y'ibyavugiyemo rero ijyana n'aka kababaro k'aba banyarwanda. Uwitwa Charles Murigande yabaye foreign minister hano mu Rwanda igihe kirekire, yajya abona imyanya ikomeye muri guverinoma, ariko Kagame yaramubajije, ariko mwibuke Kagame ntagaruka ari shyashya, nababwiye yuko ibi byose ari we byose byikaragira, ari we ni ukuvuga ngo ni systeme y'iyubwe, kandi mu myaka 30 kuba tutarabonye ayihindura nuko iriya systeme mu by'ukuri ariyo yifuzaga. Rero ibyo abavuga bari kwigira, yarakumaza ati ni iki kintu gituma kuva mu myaka 50 ishize, nibuke muri iyo myaka 50 afite n'imyaka 32 ari wari president, ego umuntu umuciyemo imyaka 30 n'ingahe. Hanyuma kandi muri imyaka 50 cyangwa 60 itambutse yabashije abantu batandukanye, ariko Charles Murigande watubwira tubona ari ikihe kibazo dufite ko arabivuga nuko ibifubagane bitajya byumva, ntabwo byumva. Iyo ari gucitse gutyo bavangurira mucitse, ariko burya bwana munyamakuru ijambo rigucitse kuba ariko kuri, ni ukuvuga ngo kuba ariko kuri, ahubwo wajya kuryanira ibyo tuvuga ngo ngakarenza umunwa karushya ihamagara, bikaba byarajya. Ariko twebwe tuba twamaze kugira ibiki, kubona yuko nawe umutima ugucira urubanza. Yaribajije ati ni iki gituma urebye umuntu w'uyu munsi uko tubayeho hano mu Rwanda, ndetse we kukagira akantu ko gushaka kudusobanura yuko ibibazo abanyarwanda n'akababaro tubamo ngo atari twebwe twenyine, ngo n'andi muri Afurika, nuko agashaka kubigeneraliza ngo twumve ko atari urwume ngo duhore duceceke twumve yuko ngo ari urwa twese ari ku isi ariko bigenda. Ariko mu by'ukuri iyi ni kese yiparitikiye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aribaza ati none ati biterwa n'iki bituma aho umuntu yari ari mu myaka 50 itambutse, ahubwo iyo turebye icyo gihe ariho twariho neza, ariho abanyarwanda bari babayeho neza ugereranyije n'uyu munsi. Ubone Kagame ni amagambo yivugiye ari kubaza Charles Murigande, ariko yabazaga n'abandi bari bateraniye muri la Unity Club, no kuvuga ngo ni abantu babaye muri guverinoma n'imiryango yabo. Umugabo rero araza dusubize kino kintu cy'aka kababaro k'aya mavideo turi kugenda abona abantu mu gihugu ari imiborogo. Ngewe naravuze nti banyarwanda, mu gihe cyo kuboroga kirare mukwiye guhora, ahubwo mugakora igikuye mukareka imiborogo, ntabwo ari izabatabara. So uyu mugabo yasubije ngo iki rero Kagame amaze kuvuga, yaravuze ngo ikibazo dufite, ikibazo dufite n'abayobozi babi bakora bya bindi muravuga abantu hano bakantuka, ariko kuri kugenda kuganza. Kandi niyemeje abo bayobora, uwo ni Charles Murigande ari kubwira neza bari kurebana gutya mu maso, ati ndetse abo bayobozi niba bisambo barya nibasigarize na duke abo bayobora. Arongera avuga mu ruzungu ngo leaders eat fast, ngo nicyo kibazo gihari, ngo kandi ubundi abayobozi abayoborwa twebwe abaturage twakabaye ari twe turya mbere, hanyuma abayobozi bakaza kurya bihemba bavuga ati abana bacu nkuko bahoze batubwira ngo igihugu ni umubyeyi, ati ubutegetsi ni umubyeyi, nako ubundi ko ntabwo babeshya igihugu ni umubyeyi, uko bamye tubwira ngo perezida ngo ni umubyeyi, ibintu nk'ibyo yakabaye ari uko bamekinze sure yuko abene igihugu bamaze kurya. Atariko ikibazo bararya bonyine, bamara kurya bonyine niba nibuka no gusigaza na duke. Niyo mpamvu bano bagabo mwakomeje kubona mu mavideo bari abagabo n'abadamu ababonyine ni mu gihugu cyose. Niyo mpamvu wumva koko imiborogo yabaye imiborogo, bavuga ati inzarira twishe abana ni bwake, ati se umunyamakuru ko bati none se tugota amashuri y'abantu, ati urumva ejo bimeze ite, hari avenir ihari kuba kirekerekere. None se iyo utari uyu munsi ejo uzabaho, ndabona ubanza kubaho uyu munsi, hanyuma ejo uko wabayeho uyu munsi nibyo bigeneje. Bisobanuye yuko ibyo bavuga ngo u Rwanda rw'ejo, bano babyeyi barihebye bati nta Rwanda rw'ejo turi kubona ruzava muri twe. So bwa munyamakuru ndumva ari icyo ngicyo
n'abakuzeho cyane ko dufite ingingo nyinshi turi buganire ariko kuvuga ngo nabo barabyivugira niyo mpamvu ubona biriya bintu ririya jambo ryavugiwe hariya bakoze ibishoboka umunyamakuru wese mu gihugu waba akirifite bakagerageza kuba bamunyonga. nuko urakoze Mwami w'Igisaka. Reka tugaruke ko gato ku bijanye n'ivyabene igihugu mu Rwanda cyane bavuga ko bariko barahogwa, baravuga ko bariko baromogwa mu matongo yabo ndetse bakomogwa atana mu zibukiro bahawe. Bakabaza ati none se koko turabanyarwanda cyangwa kino gihugu ni cy'abanyamahanga? Ati mubivuge nyamba tutari abanyarwanda, nyamba turabapangaye mu bivuge. Ibyo byo urabivuga ko iki ni iki leta yobiri kirakora abo bene igihugu batuma batibona nk'abanyarwanda? No, bwana munyamakuru, hari ibintu byitwa ngo na amategeko. Buri gihugu iyo kitagendera ku mategeko aho nyine niho ikibazo kivira. Kubera iki? Nukuvuga ngo ko abaturage ntago bahambaye mu mashuri ngo bizaye ikirenga ngo kurya basobanukirwe ibya politiki, ariko akababaho kari hano mu Rwanda n'uwo ari we wese apfa kuba ari ikiremwa muntu arabyuka akabibona. None se ntabwo bisaba ngo ube ufite umunyamategeko cyangwa warayize umenye yuko umuntu niba wifitiye ubutaka bwawe wahawe warazwe n'abakurambere, atari ukuvuga ngo naje nutse mu Bugande ngo ndafata. Kandi ibyo nabyo hano mu Rwanda dufite ingero nyinshi zandagaye hanze ahangaha z'abantu baje bakura abandi mu byabo, abandi bakamenengana, abandi bagatura bagashinga imizi. None wowe ubutaka bwawe wabuhawe n'abakurambere, ni gakondo yanyu mu bisekuru no mu bisekuru, ariko leta iri kuza ikakuvuga ati twe toka kuri toka mbali. Urumva? Ego. No kuvuga ngo nta mategeko. Rero uribaza niba leta ikorera ahariho hose byitwa education physique. Ngiye nabonye kiriya kintu ari naturere, nta nubwo ari ibintu bisaba ngo ube wakigishijwe mu mashuri. Umuturage aba agifite, aba abizi yuko mu gihugu cye ari we priorite, hanyuma abanyamahanga batagomba kuza competing abene igihugu. None ahubwo n'ikinyuranyo ni ukuvuga ngo abanyamahanga nibo babahawe ikaze hano kuruta uko abanyarwanda twebwe muri iki gihugu tubayeho. Rero bwana munyamakuru, ibibazo byacu ni ukuri ubyinjiyemo wabivuga bukira bugacya. Umenye yuko iyo bari kuvuga ngo muva ahangaha ngo mugende cyangwa se bakareba impamvu ngo ni mu manegeka, ibyo bita muri risk zone, ni ukuvuga ngo ako kanya mukihava dore ko babahakura ku ngufu, mujya kubona mukabona bubatsamo amazu bakavuga ati ese bigenda biti? Amanegeka cyangwa ibiza byibasira abakire ntibibibasire. Kuki batavuga ati dore standard dushaka, niba uzishoboye zubake, niba utazishoboye reka dukore icyo amategeko ateganya. Ariko bo bakaza nta mahitamo ati muhaguruke mugende hano mukuru ubuzima bwanyu mu kaga. Rero nuko tubayeho bwana munyamakuru, ngewe njya mvuga nti abantu bakorera, ndavuga akagatsiko gakorera kiringi, n'ukwango ariko twakomeza kuyindi ngingo. Nuko urakoze cyane Mwami w'Igisaka ko muco duhaye. Reka dusubire mu gihugu cya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania haravugwa yuko muri iyi manifestation yerutse kubaho harapfiriye ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu benshi cyane. Urashobora kutubwira ndetse unaduha umuce ku bijyanye n'ibi bintu biriko biravugwa? Urakoze bwana munyamakuru. Ntago kakiburira, ariko aha harimo impande ebyiri, impande zombi. Ni ukuvuga ngo uruhande rwo gukabya n'uruhande rw'ukuri. Njyewe nagiye mbabwira hano, ntabwo ndi umunyapolitike cyangwa nta muntu nkoreraho ku buryo nabanga umwe ngo ndamugirira akabanga, cyane yuko ngiye mpamamya n'umutimanama wanjye ko ibyo yakoze byari bikwiye. Ni ukuvuga ngo niba abantu baragumutse, niba abantu baragiye bakura abantu mu mahanga bakazana kurunda muri Tanzania, bakaza bagakora ibiriya bintu twagiye tubona bakora batera hejuru, njyewe none se wowe yuza kuba uri umunyatanzaniya ukunda igihugu cyawe wari gukora iki? Ahubwo ni uko mbona bashobora kuba umutima ubakinyamaswa ntawo bagira, ariko iyo baza kuba bafite ukuvuga nk'uwaba abantu b'iwacu, ndakumenyesha ko ibi bihumbi 3 bari gukabya ngo nibyo bishe, ngo nibyo byapfuye muri Tanzania ngo byishwe na leta, biba byarabaye ibihumbi 30. Ariko katugaruke no ku
ubwayo nyirizina numva bya induru zivuze ngo bari guhamba ngo buke n'ubwiranga abandi ngo bari gutwika imirambo. Wabibonye mu binyamakuru bya propaganda haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda haba no muri Kenya. Aho bantu n'ahantu nkurikirana ni ukuvuga nkurikirana ibibera hano hantu kuko nzi neza yuko aribo bafite uruhare muri ibi bintu bya Tanzania kandi ariho propaganda yibanze muri Uganda nubwo babigiramo uruhare ariko nta gitangazamakuru ryaho ryakoreshejwe ngo ricengeze ibijyanye no kwangisha ubutegetsi bwa Tanzania bene igihugu no kugaragaza nabi igihugu mu mahanga. Ni ukuvuga ibyo bintu byakozwe n'u Rwanda bikorwa na Kenya. None bwa munyamakuru 3,000 koko uzi ariko ntabwo muzi umubare 3,000 ndabwira mubwire ko ni benshi cyane n'intambara ari nkeya zitwara abantu 3,000 n'abantu benshi bwana munyamakuru. Icyo ashaka kuvuga na ukabya ni exaggeration bari gukabya ni ibijyanye na za nkiko bari gushaka kuvuga bagiye gutangira ati ibyo 3,000 ni gute byagenda gutyo gusa bagize muri ayo badakurikiranye. N'ibyo ngibyo byahise si n'ibindi bashobora kuhimbahimba babafatira ibihano ngo muzongera mbese urabizi ibihano byabamatse ibihugu n'aba agenti. Ni ukuvuga ngo iyo mibare 3,000 no gukabya je mibare narayibihereye hano kitarenga abantu 750. Ibindi bavuga 740 abantu 740. Ibindi bavuga ni ubuharabika nyine nababwiye ibijyanye n'inkiko iyo bagiye gutangira ngo bashyireho ibyo by'inkiko n'iki baratangira nyine babanza ubundi kuvuga ikibazo gihari nicyo bari kurema rero kuko nta cyari gihari mu by'ukuri. Ego nuko abari kwadukurikirana rero bumve yuko ibyo bitigiriko biratangazwa muri Tanzania ari propaganda atarukuri. Izo ni propaganda kuko bwa munyamakuru uri kubona ko Tanzania n'ukuri n'ukuvuga ngo ikimara gusotinga issue mu gihugu interne ubu ikigezweho ni hano muri aka karere no kuvuga ngo hano ku kibuga cy'imirwano kuko abantu bari kuyikorera biriya bintu imbaraga bazikura n'ijambo mu bazungu kugira ngo babumve imbaraga babikura yuko bafite akaboko muri Kongo bari muri Kongo. Rero Tanzania icyo kibazo yagiteye imboni mu gihe yamye n'undi kiza ariko ikakigendamo bukeya ariko nyuma y'uko bakoze ibi bintu yavuga ati nta yandi makiro tugomba kujya gukubita aba bagizi ba nabi tukabakubitira aho bakura imbaraga. Bwa munyamakuru ntabwo Kagame cyangwa Museveni cyangwa Ruto ntabwo agaciro kabo kasigara kameze nako umuntu usanzwe udafite utaranize ndetse ahubwo nanavuge gutyo agaciro kabo bagakura yuko bageze ibiki yuko bafite access hano muri Kongo. Mu gihe waba basohoyemo wahita ureba ukuntu Kagame ahinduka nka Savimbi cyangwa agahinduka nka Charles Taylor. Rero Tanzania ko biri gukora ibyo ngibyo kandi wibuke nanone abo bantu ntabwo bikorera bakorera abamatsi ibihugu. Kagame muri Unity Club ejo bundi nari mumaze kubwira nabyo yabivuzemo n'abakoroni baraza bakadukoresha. Yavuzemo ibintu byinshi cyane ari naho yashatse kuri ra jambo riguma hagati yabo yari yanabivuze ati nizere ko biguma hagati yacu. Rero ni ukuvuga ngo bakorera abandi abo bandi n'ubundi baracyabafashe ntabwo barabariko. Ni ukuvuga ngo nibo bagize ibiki nibo bari Tanzania kuko yabahagurukiye. Nibuke Uburusiya na China yuko ejo bundi ibi bintu by'imyigaragambyo muri Tanzania imaze gushyiraho umucyo birangiye twese tujya kubona tubona Putin na Xi Jinping babwiye amagambo akomeye twagarutse hano bayabwira leta ya Tanzania. Ni ukuvuga ngo izi ntambara ni babiri barwana n'Oxida n'uruhande rw'aba bari kwimaginga Uburusiya na China. Rero ni ukuvuga ngo kuko Tanzania ngira ngo babibonye yuko yagejeje ibikoresho muri Kongo hari ushobora kuba icyo kintu utarakimenye. Rero ni ukuvuga ngo kandi kubigeza bivuze ngo ugiye kurwanya bari abazungu. Tanzania ariko yobewe yaramaramaje kuko ubundi bayikoze biriya itabarwanyije. Rero ubu ngubu igiye kurwana sasa. Nicyo kintu rero nabo ubwo bahise bazana icyo kintu cya propaganda ngo abantu bapfuye 3,000 ukajya
wagira ngo habaye intambara se intambara bwoko ki ni intambara yahuje ibihugu n'ibihugu rero iyo ni propaganda bitewe n'uko Tanzania iri kure yakoze reaction kuri ibi bintu byabaye muri Tanzania igashaka guca intege bano bantu kandi guca intege aba bantu ndavuga aba ba agent hano Kagame na Museveni na Ruto bivuze ko uri gukoma mu nkokora abongereza uri gukoma mu nkokora abanyamerika uri gukoma mu nkokora Norvege Ububirigi na Canada abo bantu bagiye basohora amatangazo bamagana Tanzania rero nuko ngo n'urwo rugamba rukurikiyeho kuko ibijyanye n'imyigaragambyo byo byarapfubye ngira ngo nta maka nta n'umuntu kibihakana nuko mwami w'igisanga ndagushimiye cyane kuri zino nkuru duhaye urakoze cyane ndagushimiye kandi nizere yuko mukomeza kugubwa neza musuhurize nabo muri Info Plus ndavuga abakunzi bacu ciao nuko kandi nshimira cyane abo twabanye basoma video igano nizira ko twagana guhura mu bindi bigano byacu by'uno munsi bye bye